O lea lilingo pe ia I fale se lau, maui si lia I le maunga wao le pa ia fata fa al malu. Pa ia lava lea a wā le su a lausunga te te sauninga. Lausunga le wha whengainga I a sepi ulu. Mai le ka le sia whara popitonga Kerisiano I Amerika Samoa I whangatonga. O le pa ia lava lea a wā suli ma wheo I o Keriso. O lo no manu ai ale manuia o Samoa ma ona tangata tulou. Tulonga fo'i le fia mai ala o fionga le malu le fale. Lausunga le taita fono. O le paia lava lea le komiti whaafoe. Ale America Samoa Humanities Council. Le sunga le whaatonu I a niwa lama. Ai maise le au whaingaruenga tulou. Tulonga le su mai o whaatonu sili o matanga ruenga ese ese. O lea sa whatala ula atu le tu mai ma le tala mai o ao. Whaaftai le alofa le tua le wawaia le sulo le tino. Le tau afi o mai o mawalunga ai ma matalupe ai le nei afiafi. Ma tau te whaatulo atu. Le paia o Samoa o poto le afi o tupu mai e. Tamali I mawhai launga. Pa ia mata mai le tai samsama le tui manua se pa ia le ono ni sao le tupua tamaitai. Ma tau te wha tulou lava. Ai e le manatu e au an tātou mamoli la au I whangaa. E sula ai le alofa ma le angalei o le sisiriese. A wā sa tātou tau mate le angi o le matangi lipi. Ma le luka le ngātai whale. A o lele wo tau fō lau I le soifua maua ma le langi mama. I le alofa ma le angalei o le tua. O le ala leo te wala o tuai ma le nganga lo te maulalo. E le sunga le whaafengainga I a sepi ulu. I nei mawhaina matalia le tātou wha moe I se talasanga amata. E iei le whaitau o le atu nuu e whaapea. O le aso ma le feelinga. O le aso fo'i ma le matai ngā tila. O se whaitau e ave I le tufunga na te whawina le waa. O aso ia o le ieini whao ma ni Samala. O le ngā ruenga matua o le tufunga. Na te filia le afa. E no whatasi e whasi lau papa. E whawai le waa. O le ngā ruenga e whainga tā. Leo se ngā luenga whaingo fie. O le tila o le vaenga leo le waa le la au leile o ngā titonu. Ma ia uma na whau le waa. O no ane leo tangata. E mātai le ngā luenga le lei. Matai ngā tila. O te tā ofi o le whamoe moe na o le leia fiafi. Na watātou o mai whātasi. O tō o mai e mai mō ma tātou mōli mau I ngā luenga ma tua whaiva. E ala I le whamoe moe leo le awa o ino le siwa le Ailao. O ngā luenga le lei e toi whawhangu mai ei le tātou o tunuu o le ngangana o me alofana o mai e le tua a Tupulaga laro vaoa. Last night I had an opportunity to be here to witness Nu'uli e whakaasa. A walk in their shoes. A very powerful message for our young people to empower them with different gifts to be able to overcome suicide, abuse, and the different challenges they face. And one of my takeaways from last night was the use of culture. And I just want to share a few words from some of the children and their thoughts and how they're able to use these gifts to overcome these challenges. The Taupo, she uses the Siva Samoa. I teimia whenga iei ma whita ma whenga tau leolanga. O te whaonga ina le Siva Samoa, e whsosoani ei I a te au. E whaali mai ei o manatu ma ulangona, e ala I le whaonga ina o Lotino, o Ulima, ma uvae, o te siwa ma le fiafia, o te siwa fo'i ma le ono mea,
e la ngona lava e lo tino le mama. Peise I, wa umatu se avenga, na utau aveina. Le titoe e leo na o au, malo siva. A young man was holding a fire knife, and this is his reflection. Fire knife dancing helps me express myself. This is me. I am a stick. When I drop my stick, it reminds me to pick it back up and try again. That's just like me. When I fall, fail, or make a mistake, I always remind myself to pick myself back up and try again. Si tātou te tano. O ele tua ta mao le tua tangata o ngā ngana malanu ese. O lo mata I sauna e au mai eile me alofo le whasa moa, mo mātou tangata. O neia fiafi o le mātou moli mawina nisi o ngā luenga lelei, ia o lo toi whamanatu, I alo ma whanau, ina ia lātou whaau wa wina. Ia o ngā fo ina ia avano wa saunia le li ie, ina ia tau mamau ai I lātou me li tele o whaingatā, ma lui o leolanga. Mātou te tali tonu lava o lau fio, o lo I le o ngā tonu o le whamoe moe o mātou tangata e tele tu la fo ina I mātou. O lo ai uli lava lau fio I le tele o mea o lo mātou whioa I ai I lunga o le neifonga I le ele, le li ie, sosoani mai. E ui lava I mātou ni tangata le ato o toa, ai mātou te mo mielo o nganga pa ia si o mia o mātou tangata. I whapena ana whatasi mai lau fio I le nei a fiafi, man ui ai wha moe ngā uma, ma ia vi I ai oelo mātou tai. Man ui elwhai ngā malo, man ui nei o mātou a inga, whanau, man ui toa Samoa, man ui fo I lātou o lo tāpena ina le nei wha moe, ia I le swafo Jesu Keriso, o mātou wole mwalaua tuai nei. Amen. Ua whamalo whaftai atu I lau sunga re whawhengainga. O te masalo lele wa mai o na tōl niu le tua oi. Le vāta puia le tua ma le tangata. O le foi ua whaafonga I o le tausanga mōlia. E manu I ai le tātou whamoe moe le nei e fiafi. A le temi le nei, o te wale atu ina atu le avanoa, e le sunga le taitai fono, le fionga le whaipule I a Larry Sanitoa, mo lana saunoanga amata. Mawalunga ia le no foanga e mangalo le leo le auna. E mumuai o no whātulo watu I le paia ma le mawalunga le tātou wa fiafi. I le sua le sunga le whawhengainga ia sepi ulu, o le paia lava leo le au whainga luenga tofi le tua. Whātulo wat fo I paia o le tātou malo, fio nisio o fionga I santoa. Nane foi a fionga I whaatonsili. O le paia lava lea o le tātou whainga malo. Paia foi o nisi o tupu mai, ma mātou paanga, ai mai se mātua. Alo ma whanau e whaasina tonu ai le neipolo kalama, o te whaatulo watu. Ai o tulai atu ma le whaalor tele, e whailo nei tangata whatawaa. Masui o le komiti whaafoe o le intersection Inc. E whaatalo whaatuai ma whaafeirua I atu. I le paia ma le mawalunga. Ua mawhai o na sasao le nei e fiafi. E tusa ai ma le nei whaamoe moe a le whanau. Whaafeirua I atu fo I nisi o mātou paanga. No maua lo I ai le vaenga le Samoan study le tātou ASCC. Yeah, I might support the committee for the office of the American Samoa Humanity. If you might, if you're going to take the phone, or if you're going to Madrid Fale, you're going to force Santoa, ya Faibai, all the gardenet, Malmalu, la wa fono, Malik committee. After if you might. Il est au sang à l'Ouafé Mers Futol. Ça fait y a Education Summit.
Na taita ia lea le sunga ia i fomai a Vaitinsa, Salu Hanken, a o whaatonsili ia i le ofisa o a onga. Sa whaatalta noi ngai se mata upu tahua. E whaapea e wha o ngā le nganga Samoa, e o inai le whanau. A mai le vasenga kindergarten po le vasenga mua, se i o le vasenga 5. Ia onga ia le malo. O le memonia. This recommendation did not sit very well with many of our leaders, including many of us at the Fono at the time. The recommendation was based on a study that was done in New Zealand, if I remember correctly. Given that we will have to change the law to make it so that the Samoan language will be a primary language to teach our students, the idea and the recommendation didn't go anywhere, because many of us felt that our young people needed to fully understand and comprehend the English language for them to succeed. Fast forward to today's education curriculum and standards, perhaps there is something to be said about the idea of using Samoan language to educate our young people. Today, we hear the concern from our young people about the impact of phonetic transliteration on our language. Some of them have expressed concern and asked, what will happen to the Samoan language in the next 20 years if we continue to replace the actual translation with phonetic transliteration? Phonetic transliteration is literally translating an English word to make it sound similar to the Samoan language. For an example, the word Olo Uluao, that word is phonetic translation of the word wall. In English, wall should be translated to pui pui. Similar words have already been translated in Samoan, such as plan, that is translated to FUAFUAGA or tapingpinganga, and now phonetically translate to PELEGI. I think sometimes unfortunately, we have people in the media that continue to translate these words and are using a shortcut to trying to get to this. But this is a good example of that. We have observed in the last several years through our outreach program that there have been an increase of young Samoan presenting to other young Samoan in the English language. Our young people are saying they are more comfortable in expressing their thoughts in the English language. Perhaps what is most significant about the Mulumulugaveve of Tupulaga or the mat is that the young people are asking questions and raising concern. Sa se teimi o no mai foi leo fa tonu ya li e fa umatu se matu fa mtalanga tu sai le ne fa fino ma tato ma tanga e bane aveia le nei ava noa e moli tuai le nganga fa teitele e le sunga le fa tonu i le tofa ya taua tai fane ma fa tonu ya mo le lia ma tato official Samoan study the ASCC ono se tofa ma mau ma fa to tanga le loto I le poloka lama whapenei e whaatau ina ai le tātou nganganga, e au ina ai le tātou whanau. O lea ua tātou si le fia ma whaalongolongo, ua iai le popolenga o le whanau.
I le whaongaina lea o le tātou nganganga. Ia tālu sia ia. Ai e whaamanuia mai le tua le nei e whiawhia tu sai ma le tātou whaamoe moe, ma le tātou puloka lama. May God bless our children, and may God bless all of us. Soifua. Ia, se to e mai spatspatsi mo le saunuanga le sunga whaipule a Larry Santoa. O te masalo wa oma na whailo atu e le whionga whaipule le tāua o le neipolo kalam. E le popolenga ma le nau tainga o Tupulaga talavou. E a le tātou ngangana. Sa tau sa ili se leni i le mawhaina whaatupe i nai. Ai o le ala le mātou te whaaftai tele lava. Le sisi fo o le pola ma le wha malama. Le mamalu fo le ofisa a le America Samoa Humanities Council. Le tu ina mai fo o se leni e luas furuafe ta la. Ai a le whaatupe ina fo le nei wha moe moe. Te a mai spatspati. I le whionga le malu le whale, ma le komiti whaafue, ia ai maise le ofisa mamalu. Sa tau sa ili fo i se whaiaonga, i le mawhaia na ua wina halo ma whanau. E soani fo i le lātou sa ili leenga, ma suenga. O le ala le mātou te whaaftai tele lava le mātou paanga. I le Samoan Studies Institute le whionga, ia ai ono ke nei sa whawolo. Ia ai maise fo i le mātou whaiaonga ia tupai mulitalo chain. Ia e tusa e fōi malawa wina o alo ma whanau i le lātou sa i linga ma lātou suenga. Se e mai spatspatsi mo Samoan Studies. O le teimile nei, o le a whaamutai i sa whaamtalanga e nei umina ua. Ai o le a whaali atu se ata. Wa saunia e le mamalu o whanau. E tusa e fo i malato sa i lilinga, malato suenga. I vaenga e lua ia, po le autuwina o le nei proketi, Mulumulugaveve a Tupulaga. E iei vaenga e lua, e peo le tuina atu tutono le tusi, o le vaenga mua o le phonetic translation. Ia ma le vaenga long lua, o le siva Ailao Afi. Le malue o matua, ai maise o e o potopoto mai, usila mai mo malau silsila. Mulumulugaveve Tupulaga, por tanoanga whasamsamanoa Tupulaga. Na fufua mailia i tanoanga a Tupulaga Ailao Afi leaders, po o Tupulaga o ngai le koistu whatas. Ina walato whaalonga atu lunga leiti o lo sa ua maele upu o le bolo. A o lato silisili i le winga o le ne upu o fau i le lato whaala. Na i loa ai o sa whaaliunga lea o le wow. Lea ua leva o na iena na whaaliunga o le pui. Ua tele lava i si upu ingilisi wa o mon whaaliliu le tatou ngana Samoa. A o lea ua whaaliliu sa ama e isi tangata i lona whaaleonga whaapirataania. Ia pe o sa whaatitai. Rubber, rapa, ka o le wha Samoa o le pa'au. Blanket, palangi keke. Ka o le wha Samoa o le ia afu o le ia pulpulu. Plan, PELEGI. Ka o le wha Samoa o le FUAFUAGA. Private school. A onga palaiveti. At town whaapea, a onga tumaoti. O le fesili. O le ale afianga o le tatu ngangana pe a tatu oa I lava whaapea. I le luas fultau sanga o le mana. O le a tupua ai alo ma whanau le a whatu a whanau mai nei. O whaalongo e le fsuia inga o le tatu ngangana. O na o ai lava lea. Whaapea ala atou o le sao lea. E se taimi e whai atu ai I se tame titi e alo tu I le pui pui. E whaapea mai le tame titi. E le o se pui pui o le wolo.
E pesia I o le melia na e aisi manatu, o le a whainia amatu sa ilinga I nei upu. E whaatupu manatu ai I e o loo whaalumulunga mai le nei prokalama. Ina ia pui pui le tatu ngana, e le ngata foilia, ina ia whaatupu o laola le tatu ngana. E lua vaenga o le mulungaveve, mua o le phonetic transliteration po le whaaliuina o le ngana, ma le lua Ailao Afi. Le tāua foi o lea siva ua lau I loa ai Samoa ia tunu I fafu. E mai se foi I ngoa o tāanga o le. O le senior mulungaveve Tupulaga, ina ia avele sa ilinga a whanau, e whaatupulongo nai I le tatoa tunu. I le tāua o le tangai tutoa, I le whaongaina, ma le pupui o le tatonga ngana, I nei ma watu. E mai se foi o le tāo fimau, ma le whaolaola o mea lofa o tuina mai le atua, mo Samoa. E whaape fea o na talia ina le whaongaina, ina ia awane ia afia le tatonga ngana ua uma o na whaawai. O leni prokalama o matunga le whaatasi ai ma le vaenga, o le ofisa o onga masusu enga wha Samoa, o le tato koristu whaatasi. E whaatupe ina e le America Samoa Humanities Council, I lalo o lato prokalama o le Heart Cares Act. Phonetic transliteration po o le whaaliunga o le ngana mai lona whaaleonga whaperetania, na osofia ai se langona fia malamlama I le tupulanga. Po o ani upu o le ngana Samoa, ua tsue whaaliliu nisi mai lona whaaleonga whaperetania, ai ua lea whaongaina whaaliunga ua mahaea o na whausia. O lea na iai roa se manatu, e whafsotai I le ofisa o onga na suenga wha Samoa I le korisi tu whaatasi. O se tasi o ofisa e whaipaanga ma le intersections, ua loa tau sanga lato tau tua I le ao wina ma le pupuia o le ngana Samoa. O le tamaitai whaia o ngai a tā Mari Muli Talushang, na avea mahmatua o whaiva o le neipolo geti, ma na whaia I loa na saunuanga I le ngana. Na whamatala au li iri e whaapea, e iai le tula fono le ngana. I le tangatanga e atu le tuspa ia, na whaaliliu e toia ina e ala I whaonga ina upu Samoa. Peitai, na mana o mia o na whausia ni upu fau, o na whaonga ailea o le phonetic translation. Whaataita inga, o tusi mua e tolu o le tuspa ia e bei o Genesis, Exodus, Leviticus, na whaaliliu lea I lona whaaleonga whaperetania, ai muri tai pea I tula fono o le ngangana, Genese, Esoto, Levitiku. Ai onisia tusi e bei o Judges, Proverbs, Ecclesiastes, Revelation, ua uma na whaaliliu ina I upu ua mai o na whaawai I le ngana Samoa, e pei o whaamasino, whataoto, whailaunga, whaalinga. Na manino I le folasanga muni talushang, e ao ina whaaua wina le neitula fono I le ngana Samoa. Whao ngā pea upu Samoa ua mai o na whaavaina, se ilonga o ni upu fau e lei whaaliwina mua o na whao ngā ina lea o le phonetic translation. E tusai ma se tasi o tula fono o le ngana, e lango e komisia le ngana o loo I New Zealand, e atoa lo le 5 tausanga o whao ngā ina se upu, na whaaliliu mai I lona whaaleonga whaperetania, ua tatau o na talia ina pe whao ngā ina lea upu, I tustusinga, lominga, po o le standardized. O le fesili, o le ase a whianga o lata o ngangana pea a vema maasani o na sui whaatupe lau o whaaliunga upu, e au noa mani suenga mai aia. O suenga po o research, e mauai whaamaumanga o le whaawai o lea upu ma lea upu. E iai fwoi lea ngā al phonetic transliteration I le whaatupuina o le tatunungana, e beia upu whaperetania o ae mai, e bei o le computer, computer, ultraviolet, ultraviolet, styrofoam, styrofoam. A tonu ua o I le temi e tasau na whaawai se komisi o le ngana Samoa, I America Samoa, e tanga e tusoa I le puipui o le tatunungana, e mai se fo I le whaatuptele o le ngana, I le whaaliwina o upu fau Whaperetania. The Ailao is an old traditional Samoan form of war dance using the nifa'oti. In 1946, a young Ailao dancer named Olo Uluao Letuli, also known to many as Freddie, traveled to a Shriners Convention in San Francisco, California, where he was inspired to add the fire. According to his biography in The Flaming Sword, as written by his wife Patricia Letuli, Freddie performed the Ailao dance around the world, and people were reminded of the TV sensation Freddie Astaire whenever he performed.
The interest for the Ailao Afi started in the summer of 2020 when things were not normal. The banning of public gatherings, border closures, and when there were no graduations due to the COVID-19 pandemic. Our program director, Olo Uluao, who is also a Fireknife dancer, decided to do a drive-by to acknowledge our Ailao Afi leaders at our school sites. We wanted to learn this art of the Ailao Afi, so we decided to dig in and interview former Ailao dancers to identify different Ailao moves and what they are called. O te whaelo atu, wa o pula whanonga le ai. O le siva sa moa Ailao, o le tau. Siva lava le taua. E le mulo na alu. E alu mea tau whapalangi o le form. Form. Le ale taua, le ale ungo neifi, sa whai tangata ia na mua. Sa tato wa aisi pa yaso la, e whai mo Ailao whai e viri, pēr. Ia wha pēringi, au wha pēr. Tu, songi, penga. Ia wā o le aisi wa Ailao ia ngā maka nge mang whau a ka koma whau ia ngi fo oki o le pēwhi whaalongo fo i kala ka kukua Ailao i kaimi kuso ngi fo oki kuso ka siro la au kau o Samoa Ailao i kaimi ia kau a sa whai fo i Samoa ia wai kaimi ia le ngai whire ka o ngi fo oki ia ia se la au kau e rea ngā whangua ngō whaalongo i ia pe ia la wha mamalu ala i e mai se lava po a lava ngi me kele fai Samoa ngi un sanga po i fa po po a lava ngi me kele fei do inga malo e ke vai lava la au ngi fo oki e no mamalu ia kale pauanga kai me ke vai e le la au ngi o la au kau ngi Samoa ngi fo oki e sa wai fa fo pa ngal pauanga nga kai masangi nga bili ngai finga ngi fo oki po le la au ngi fo oki a lo le manga ia yo kau po Samoa. O le Ailao moni lava Samoa, e mafua mai le melea o le taa lolo. Na e sila fia le lila o le melea ta o le taa lolo. O le taa lolo, ina ua malo le vaenga o Samoa le taua. O Samoa, e mo ea sa tau ma fiti, ma tau ma isi tangata. A le tele taua Samoa, o taua lava Samoa ia Samoa. Talua ia, o mene o matai. Ioe. A man maa lolo le taua. Na whaatasi umara au tau pe se lau lima suru. Pese mai ma tupu fetu i mai ma pō ma o mai le awala. E whai loa tue le nuu ua manu maa loo. A lumana o le taa lolo lea. E mo e i luma e le i e se tau pō yato na o le matai mua o le taua po o le kapiteni o le au tau e mo e lale ngole i luma ma whaitanga e whai le atrairi e taua sa awai sa songi tangata o le mea lea e mafua mai le mea tau le lave mea tauna na sa mo le lave e pupu e ngata ile au a sa te le wha peluma e sogi ma se i meri kino kaka se i meri ua se i meri vai e ta ua le mea ngā o le lave ia o le mo e la tangata na ma whaitanga na ma fua mai e Ailao o le aro swinga kele o kanga ai e ku mau pele to teaching style fa Samoa au le mele wo ai kele o kanga yo vai ko ku ma kong ia langa le wo sau fa upunga fa ngale alo e ba ngi fa ia ka va mai o le mau lunga o lau kong o le fo inga o kele fo nga o kanga o le vidi ni makasi o one hand o le vidi ni makasi nga ko sa pe ruo lima la fanga a ka o le vidi ni makasi ala vidi ka kasi lima o le vidi ni makasi a o le vidi ni malua kongi le kua
And a good knife dancer and a good teacher, you always teach them to throw in the right, throw at the left. Ia, papai. Ia, kasi dah leo mu. Wa ese foi fainga lo fai vai Tupulaga vai kai mingi a. O fai ngo fie. Ara fa singo ku per fainga ma sangi da. Wa fainga sa ongol mu le. O le sapo lai tua. E ka kai ngai fi fa ka miro ngai fi lo liba. O ngai ko ngia le irunga. A sapo lo kua a. Se fa singo ku per fainga leo fai fainga mo ka fai ai. Ia, the original way of fainga le mu le ka kai. Ko ngi irunga. Sapo lo kua. Ia le la fai aku. Ia saungi, sau. Ka milo lima ko ngilunga. Nga. Ko va ai kasi mai fa mole. Ia ko ruak se mu fa mole. Sau. Nga, wa va ai fainga. Nga vili fa ka kai fa pe fa ka milo lima ko ngelo. O fainga la le lo fa ye ngai Tupulaga vai kai mingi fa fainga fierong fainga. Ia, mo jula saken. Sau. Le nga vili ya ko ngi. Va ai me dese sen. O ese senga la yo mu. Lelo ilo ko kele Tupulaga makanga le vai kai mingi la fa pe ala ko ia fainga nga ka milo a kongi e manga ia foi ba ai kau lawang kau kam fai ngofo pe le star mongi la pe a fe la e kongi nga ku sa polo ku e se ko fai for the new one so ia fainga nga ro fai vai kai mingi ia kongi lunga bule kongi lunga ia ka nga vale ka makau nga vale really. Ya, Willy kuat. Kasih. Dua. Kolu. Ya, kakai lunga. Kasih. Dua. Kolu. Ya, Willy kasih. Kasih. Dua. Kolu. Fa, kakai. Malolo ila levai. Malolo. Ya, mau mai. Ole mea na Ailao. Ele tasi tau sanga. Na whapere o e pro. E lua tau sanga, tolu tau sanga, wha tau sanga, oa o pere Ailao. A luatu whaia o ngama oe, a e wha longo le lei. A ilo loto atoa mo lau tai tonu atoa. E sautai au e mō te mea fōu. O la avea o matangata Ailao le lei. While the Siva Ailao Afi was created by Olo Uluao Letuli, a native of American Samoa, we are seeing a decline of this art form on our island. But it is used commercially as a tourist attraction outside of American Samoa. So it begs the question, how do we revive this art form that is a gift to our Samoan people? Our hope is that the younger generations are aware of the constant changes in our Samoan language as it continues to evolve and reform as time advances. Mulumulugaveve Tupulaga should serve as an effort to promote awareness in expanding the research on the impacts of phonetic translation on our Samoan language and growing the numbers of young Ailao Afi dancers on our island of American Samoa. Finally, we want to honor the memory of the late High Chief Pulefanongalai, who founded the World Fireknife Championship in Laie, Hawaii in 1993, and author of the Fireknife Dance, the story behind the flames Ta'alolo and Nifo'oti. At the time when he was ill, he still made time to give us a wealth of information during our interviews. Thank you for your love and contributions to promote our very own Siva Ailao Afi. Ya, be mawhai ana toi, mai spati ta mawhai ngā whanau.
Ia, le mamarua le aufia, o le au te lenga le nā o le poloketi, o alo mawhanau sa lātou tāpenaina. O le tūlanga o le lātou kupolenga i le ngangana, i nisi ua mawhai o na whaale wina whātou pelau, ai le sa i lili mua o upu o uma na whaale wina. Ma le vaenga lona lua, a whai o le siwa afi na a mata i le tama whanau Amerika Samoa. E le whitalainga le tamu tua i a olo. E te tau fo i o na tātou whaata waina le nei fo i siwa. I tūlanga o tāanga e se e iei i ngoa e iei o tātou tanga e le i whai ngoina. O le ala nā sa tau mawhai e le sa i li linga o whanau. I ne mawhai o na tuu i ngoa i nisi o tanga o mawhai o na tō sila ai le nei e fiafi. A o le temi le nei i le tātou pulo kalama ma le wha solonga ua maua se avanoa e wha ilo atu foi o le au siva sa manu malo e se tau vanga siva e se temi wasola i a onga mawalunga e se ese o le ala lea wha aftai atu ai i le sunga le whawhautua i a Christian ua tuina mai ai le lato au siva e tāpuna high school e whawhiawhia ina fo i lava le tausu mai ma le tala mai au. O le nei temi la tuina atu le wanoa le tāpuna high school. Tangata Pacifica refers to people with genealogical connections to islands within Melanesia, Micronesia, and Polynesia. Our languages, dances, cultural practices define who we are as individuals. For instance, Siva is a Samoan word for dance, and dance is also a name given to a variety of dances, some of them hybrids of old and new culture. The classic dances that have survived more or less in their original form tell familiar tales to an indigenous audience and are a spectacle of insistent rhythm and colorful costumes to visitors. The Fataupati, or the slack dance, normally performed by males, test their agility and fitness through the slapping and tapping movements. The Olo is a unique siva as its English translation means to sprinkle or light rain, alluding to the light-hearted and jovial style of performance which was intended to refresh and reinvigorate audiences and social events as a light rain would cool the stifling tropical heat of a summer day. The Sa-Sa, a crowd favorite, can be performed by both males and females in a seated position or standing. Hand movements are used to depict activities taken from everyday life. Ladies and gentlemen, presenting the art of Siva Samoa by our Tafuna High School peer leaders. Strong
O le temi le nei, ua whamanuina e tātou inisio mātua o mawhaiona i oe, e whaasoa atu lātou moli mau, e tu sai fo i male awai o lātou whanau i le nei lei fui po kalama. O le atu ina atu mua le avanoa, i le sunga na whaafengainga i a lei tuala sā, malia i tūlua, mo lana fo i saunoanga, a maea na tuina atu la i le avanoa, i le whaatonu, i a Evelyn Satele, mo lona fo i moli mau. A wā fo i le lātou whanau, sa i eiti tonu le nei po kalama, tuina atu le avanoa. Ia whaftai mo le avanoa, sunga lo. Pea ngai mo i whaafuaina o tātou whaamoemoe. Te roa wa levona tano atu sunga ia loso i xio tō lua. Tu sai ma le avanoa lea wa tu ina mai. Ai lea wa whatoa o i roli. I teimi nei. O lea mo se avanoa tu nai. Ia e whaise mori mau. Ia ai lea whaina. O lea nganga whaftai tele. I lea tua. Pe ona sao noa i le sunga whawhengainga. Ia tu sai ma le nei. Maftanga matango fie. Tai tono e resi si fia whaalongo ia te au. Tato uma fia mori mau ma matamata i tau mwhaingo e whanau. Ia nasi na mori mau pupu lava. O lea whaonga ina le ngana whapertani ia ona lai whirongia tātou i le Ailao Afi. But just a short testimony about the program. My son is 7 years old. He just turned 7 in June. And I think like a lot of the kids growing up these days, he's kind of like a YouTube baby. He loves being on his tablet. He loves to watch cartoons. He learns a lot of things that he shouldn't be learning. And I think that's part of the problem with the advanced technology that we have nowadays. And just the reality that a lot of our children are facing. As everybody knows, my wife and I serve at the CCCAS Nu'uli Parish. And as I'm sure Reverend Yasepi can attest to, you know, a lot of times it's the pastor's kids who get left behind. What I mean is a lot of times our focus and attention goes on the children of all the church, the children within the congregations. And a lot of times we put our own children on the back burner. It's never meant to be that way, but it happens. And so with my son, I've been trying very hard to find something that he's interested in. It may not look like it now, but you know, I used to love sports and I used to love playing sports. And you know, even when I try to take my son out to play some ball, he's not very interested. He'll play for a little bit and that's about it. There's only two things that have caught his attention at his young age. Number one is piano. He loves to go to his piano lessons. The second thing is this program. You know, our territory is filled with a lot of opportunities for our young people to play football, which is a beautiful thing because I love football as a sport. And I grew up playing it all my life. But such programs as the MAP program, it's just the opportunity for my son to be able to come and learn how to Fireknife Dance. He's actually, it's allowed him to open up his mind beyond what he sees on YouTube. It's actually brought him closer to trying to understand more things about our culture, which as we've witnessed tonight is part of the main part of the MAP program. And I'm just thankful, you know, for the opportunity that he was able to join such a program. My church children are here tonight, and they know how my son is. He's probably the most spoiled kid in all of Nu'uli. And not from me, but from them. And to find something that he actually enjoys, and I think as all parents can attest to, is
the hope of all parents. A lot of children come up through this world and parents try different things, try to find different things that attract the attention of their kids. And sometimes, unfortunately, they're not able to find it. And I'm just thankful that at this point in my son's life, there are things that we're able to use to get him off the couch, to get him out of the house, and to come and not only become enlightened and to learn more about his culture, but also for him to be able to come and be around other children outside of the ones he knows at home. We as Samoans are relational people. We weren't made to live as individuals and to live on our own. We're made to live together, to learn from each other, and to share our talents. And I think my testimony for this program and my son's participation in it is a reflection of that type of living. You know, even though the American influence is very strong and the individualistic culture is very strong because of our ties to America, but I'm so thankful that although times are slowly changing, there are still such programs that encourage our children to hold fast to their identity as Samoans, to continue to hold on to the traditions of our people, to revive them when they need to be revived, and especially to cherish them and to keep them close to their heart so that, God willing, when they get older and they have their own families, they'll be able to pass on these traditions to their own children. Whaftai mo rapa noa, o sunga Gary, ia mese whai Mulumulugaveve fia, ia manuia lava le wha moe moe, whaftai. I was asked just not too long ago if I would say a few words as a parent, and I couldn't be more proud to stand here and have the opportunity to do so. Despite my appearance, I have a 13-year-old performing tonight. This young man grew up, and by the time he was 2, he was picking up sticks and twirling them. I couldn't stop it, especially when he got a little close and hit a few of us in the head unintentionally. But I also grew up with Fireknife dancing. Looking at the film tonight really made me emotional. I knew High Chief Olo Uluao Letuli very well. In fact, he adopted me and put me into one of his floor shows when I was senior year at Samoan. I look at his wife and daughter here today, and I just marvel at the talent that they have been exposed to. I believe even Pulefano was a performer at the Rainmaker Hotel when I was growing up, and I just marveled at the fire was right there in front of us. Sometimes the soot would even splatter on us. But it was always a dream of mine, one I never realized, but my son has. As has been mentioned previously, and especially for those of you who attended the program last night, I am truly grateful. And it's difficult for me as an educator to speak for one child, for I believe I speak for every one of us here who has a child. The opportunity that has been afforded to these young people to become immersed in their culture. As we saw portrayed in last night's performance, the challenges of today are deep, and they are many. The drugs, alcohol, domestic violence, sexual abuse, it was all portrayed so beautifully. And what was most important, I believe, was the attention that it got from the community. And the message was very clear. There are options. And one beautiful option portrayed, as also mentioned
is through the arts. As one of the things that was mentioned that was not mentioned tonight was the artist who was drawing through the course of the whole evening last night, a beautiful portrayal of a mother holding a child. And it gave me goosebumps as I glanced over and watched his work progress through to completion. And to everyone here who has had a part in allowing our young people to portray their talents, I extend my deepest, deepest appreciation. And what could be more beautiful than the combination of culture, dance, music, and as you'll see tonight, fire. I cannot imagine the dedication that has gone into the productions and the projects of the humanities. And the outcome is just, I'm actually very emotional now as I look at you all who are responsible. But I've always challenged everyone I've worked with or for that you should have a wow moment in your day. And I have had so many in the past 24 hours, and they're not over yet, because I think we'll all be wowed with what we're going to see. But thank you to the humanities under the leadership of Senator and Chairman Faivai. Thank you to Loso and his patience, his dedication, his commitment. And thank you for choosing Tawa as your practice site, because he has bridged the gap between the senior citizens and the junior citizens of our community. The seniors have asked many questions about Fireknife dancing, and fortunately some of the young people were there to explain. Thank you to all the young people who are now seeing the importance of their culture, of their language. Thank you for the performances that we have seen and will continue to see tonight. Whawhetai, whawhetai te le lava. Paftea tu lau sungat whawhengainga, ai mai se fo il whaatonu, Director Satele, thank you for your testimonies o mawhai ona whaasoa mai le nei a fiafi. O le temi le nei, o le tātou siwa Ailao Afi, o le a whaali atu le nei a fiafi. Ai le ila aloa si whaamatalanga, e au pēo na mātou umoli atu le nganga whaaftai tele lava. I le America Samoa Humanities Council, e le sunga al malu al fale, mal mamalu al komiti whaafoe, e mai se foe il whaatonu, mal mamalu al ofisa. Awa ana le se anoa, le tau so tau au, mal whaatu peina foe le nei wha moe moe, se manu e le tino mai le nei wha moe moe. O le ala lea, tau wai na whai tau wane ai, le mātua nganga whaaftai tele lava, e lau sunga al malu al fale, o se ni fo oti le nei ua tā pena i ai le whanau, e tusai fo i le mātua nganga whaaftai tele lava, a wā le tau whaatu peina le nei program. Whaaftai. Ia, a o whaapea na sauniun mai le au siwa, e le lei lava na whailo atu, e i lalo mai le lua masina a o tā pena le nei au siwa. E pau fo i si nei au siwa, e tā pena mai oi Amerika le whai aonga, toi sau i nei, toi alu fo i lunga Amerika, e whai mai le Zoom le lātou hao aonga. A o le ala leo te whaaftai ai, o le sunga le whai aonga, i a loso loso i au lualo, a wawe loa na soi fua i ala le nei siwa, o le Ailao Afi, mais pati mo le sunga le whai aonga. O le au siwa fo i le nei, ua whaita wane e luas fululima, le au siwa. Toi titia le whaatangaina le au vanga i o mai le waa na nei, pe on tau si sila i ai. Ai luas fululima i la tau sa whaapena a wina i nei masina i lua. O le ala lea, le mamalue o mātua, ia,
o le anga nuua ia e le fole molumoleina se whaaloalo se itulou. E au pea na o whailo atu le anganga whaaftai i le fōwai fo i le ofisa o le American Samoa Visitors Bureau i le sunga fo i le acting director i a Tamiano Gur whaaftai mo le fōwai e lua se lau tā la mo le whanau le nea fiafi mas pati tātou. Au le temile nei, ladies and gentlemen, put your hands together for the Mulumulugaveve a Tupulaga.
fio e ta fefe Pelo lana tau i le langi O ai e a se talia mai Fa a tau pati o le fiwa La mua o le masina Awe le ni fomoti Fa a ta faese Fa mili mili Ilua malalo Tasilu e tolu Sisi foma sasae Pelo lau tau Walu atu le afi awe awe Malo le sa ili malo Pati pati le fe e po Amerika Le malo te le lupesina Safa ale le tifanga Tama o le ata Pelo lau tau ilunga Fua santo Lona nuku fonga ngongo Mana tua le monga ngana Ae mate toa e o la ta Awe le ni fomoti Fa atapa ese Ta vili vili Ilunga malalo Ta silu tolu Sisi pumba sasae Pelo lau tau Palu e tule afi awe Mahola sa ili malo Pati pati le fe e On your far left, Mr. Damien Kostanek and Mr. Elger Marie-Tulua. Welcome on stage, Mr. Nenix Chen, Logan Chen, and Tassi Saubao.
stage, Miss Angela Chen. Welcome on stage Miss Faith Seyuli and Miss Fetoai Kapisi. Mr. Henry Collins, Take Masina, and Elvin Telata Inga. Put your hands together for Mr. Cornelius Satele.
Put your hands together for our lovely ladies, Faith, Angela, and Fito. We hope you enjoyed the performance. Let's give another great good time for our students in Mulumulugaveve. Just a short story. It's been a challenge and also been a pleasure
to be able to work with these kids. And I thank the Humanities Council for the opportunity, the board, the staff, the director, for the opportunity that we have to teach our youth here in American Samoa something that is cherishable. And from here, our island of American Samoa, there's many people that I would like to thank for this opportunity. But at the same time, the work that these students have put into this program, this is the results. And it's been a challenge, like I said in the beginning, trying to teach this class on Zoom, away from here and from afar. But they never give up. And that's the credit and the love for their culture and who they are as Samoans. So I thank each and every one of you, the parents out there that have allowed us to work with your kids. I also thank Tawa, Executive Director, sorry I am right now, I might just, thank you, Evelyn, for the hospitality and being able to let us use your facility for our youth. And I'm very honored to be able to share that talent with our kids. Once again, I would like to thank our group, the Humanities Council, and also Intersection Inc. for this opportunity for us to be able to share. And for the parents, yeah, and it's been a challenge, but like I said, it's a blessing. You've seen it now on stage, so thank you again. To finish up our performance, we would like to bring back two of our youngest performers on stage. Yeah. They should be up here soon. Then we'll do our kawalunga to close off our performance for tonight. Thank you again. Ya, cepat cepat Mulumulugaveve Tupulaga. Awa foi la to fa fianga le ne fiafi. Ya, al terminei o lewa sa pena valta to manaya. Ya, alolo alta to tawalunga.
Au tina atu i le avanoa i le sunga le whaafengainga e ia sepi ulu mo le whai wina o le tātou wha moe se tarusang. Let us pray. You are truly an awesome God because you are a God that continues to give. And we're appreciative tonight for the efforts of our young people. And we know we stand on the shoulders of giants, of those that have gone before. They have laid the platform, the foundation for us to build on. We thank you for the Humanities Department. We thank you also for the Community College, our Samoan Department, and as well as our intersections for providing this program for our young people. As we empower them, we pray, Lord, that you continue to be with them, to hold them, to keep them, and we speak life, speak hope, and speak love upon them. We pray, Lord, that they distance themselves from the problems of this world, and ask that you continue to bless them, bless our families and friends that are here this evening. And as we depart from this place, may the grace and love of our Lord and Savior Jesus Christ be with us now and forevermore. Amen.